Umsindo uyaqhubeka mayelana nesithombe sikaMthandeni esedithiwe. Lesi sithombe silokhu siyatrenda ey'nkundleni zokuxhumana kanti abalandeli bakaMthandeni abasifuni neze lesi sithombe. Kuye kwaba ne-challenge yabesifazane la khona bethatha iy'mpahla zabo zangezansi bey'faka emabeleni. Ithe le challenge isaqhubeka kusemnandi kusenjalo kwaba khona oyedwa ovele wabona ukuthi kungcono athathe isithombe sikaMthandeni asi-edithe afake impahla yangezansi yabantu besifazane ey'beleni kaMthandeni. Iqeqeba elingafihli ukuthi alimfuni uMthandeni lithole ukusizakala ngoba bebesithatha lesi sithombe lesi belokhu besiposta ey'nkundleni zokuxhumana benza ngaso amahlaya. Ama-Red Nations avele ahlangana ababhandeli linye njengenjwayelo alwa nalaba bantu laba abenza lento lena eyenziwe kulesi sithombe sikaMthandeni. Athe eselwile nalemba ama-Red Nations lase liyehla izinga lokufuna ukubukwa ngegama likaMthandeni mayelana nalesi sithombe. Ama-Red Nations ebekhala ngokuthi lesi sithombe lesi sehlisa igama leGcokama Elisha ngoba phela iGcokama Elisha kuyaziwa ukuthi umuntu osehambe kangakanani futhi izinga lakhe alifane lamuntu emculweni wamaskandi, kusho ama-Red Nations.